Kublai P Baro nakadon Bosco Media Network Iwan Rasha P yaki KHUBOR NIAM ke Jylliew joka tayo basau jung benai Jylliew arhajar arpusan. Kimat kiba kongsan kilong Pli Menteri Rangba Konrad dia ke Regional Catholic Youth Convention Kohima Yo nongkit kam batmai ke SACYM Zone 6 Ban Pediang Communion Beningkong Shispak Mutam di Cabinet Haumsning Parish. Pat mentang ini apai syaki KHUBOR kita kambanya. Menteri Rangba Konrad ke Sangma ulalong ukongsan ban play yaka 5th Regional Catholic Youth Convention Hanongba Kohima Nagaland hak arpoh nyau tarik Jylliew hak mat ki hajar mut ki samla na ki jilla kadong lam mingi kari India ki balawan ban syembenta hakani ka lumpung ba. Menteri Rangba Konrad ke Sangma ula play ya kane ke lumpung basau sngi da ka ba penher ya ka lama jong kane ka convention. La penlong ya kane ka lumpung ba ki samla hayeng mane ba Mary Help of Christians Kohima kabankut haka live ho tarik Jylliew arhajar arpusan. Kapang pedeng jong kane ka convention mentau snem kalong ki pilgrim ka jingkermen Pilgrims of Hope. Hakane ka convention ki samla kinyatai ya mirjingmut bat kin shim ya karai ban penskem ban penjeliu ban pen priang ya ka jinget Catholic halade halaki yeng kisam halasnong latau haki jakatre bat haka imlang salang para briu. Hakane ka lumpung inyatai ru ya ki kamram bakongsan ki samla ban long ki apostol ki ban pen priang ya ka jinget Catholic bat ki ba ai tilot ya la ka jingim na ka benta u Jesu Christ. Kumba ulah hukum banyalap ya ka gospel syadu bakut keperthai. Ki Archbishop na ki Jalan Niam Shillong Imphal bat Guwahati kiladon lang hakani ka snipli rengkat ki pau hajar ngut ki samla na kani ka than jong kari India. It is our privilege to extend a warm welcome to each one of you to the 5th Regional Youth Convention of the Indian Catholic Youth Movement Northeast, organized by the Northeast Regional Youth Commission, hosted by the Kohima Diocese under the theme Pilgrims of Hope. To our special guest, the Honorable Chief Minister of Meghalaya, Shri Konrad K. Sangma, who has graciously accepted our invitation to be here with us today. Your presence, sir, is a significant honor to our gathering. We welcome you, sir. Your Excellencies, yes, let's all give a big round of applause. Your Excellencies, Archbishops, Bishop, dignitaries, special invitees, Reverend Fathers and Sisters, well-wishers, and you all, my dear youthful delegates, from all over the northeastern states, we offer a sincere welcome to each one of you. We now begin this momentous convention with the flag hoisting ceremony by our special guest. I now invite our special guest, Shri Konrad K. Sangma, to kindly hoist the national flag. I request everyone to stand in attention for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
request Sri K. Conrad K. Sangma to kindly host our ICYM Northeast flag. Now we will have the ICYM National Anthem. Let's impart. We've got a faith to share who bore our sins on the cross. The message of love, greatest prize to the world across. 'Cause we dare dream, we can share. We are the Northeast youth, empowering the youth based on gospel values, liberating them all, making known the divine. We've been called from every land to lead, serve, and shine. For peace I'll go from the start to the last. For all the least and the lost in the land, we have heard the calling, heart respond with joy. Together we come as one, ICYM Northeast. 'Cause we dare dream, we can share. We are the Northeast youth, empowering the youth based on gospel values, liberating them all, making known the divine. We've been called from every land to lead, serve, and shine. Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6 kalayo ban penthamai yakinong kitkam jongka haka arpuway tarik Jylliew joka samoy trekam arhajar arpusan hadu arhajar arpupra. Ya ka jingjit yakinong kitkam lawan ban penyat yakinong kitkam jongka SACYM Central Body haka jingalam usamla Basil Linkhoy General Secretary rengkat kajing senran lang Samla Ripikas Emle, Assistant Music Secretary, Samla Nicholas Rani, Social Secretary, mat Samla Skem Kupar Rambai, Assistant Finance Secretary, rengkat kajingdan lang Uzonal Youth Director, Father Peters Emle. Kinongkit kam bathamai kilong, President Emilus Mayong, Vice President Ioannis Makri, General Secretary Yolines Aim, Joint Secretary Patrick Jana, Finance Secretary Bibiana Marai, Assistant Finance Secretary Shanding Ronghang, Pastoral Secretary Paulus Pangcho, Assistant Pastoral Secretary Surin Klein, Sports Secretary Andrew Mayo, Assistant Sports Secretary Rocky Rani, Social and Cultural Secretary Scholastica Suchiang, Assistant Social and Cultural Secretary Priska Khongjo, Publicity and Media Rafael Nongrang, Assistant Publicity and Media Sunsil Nongrum, Education Secretary Ursina Suting, Assistant Education Secretary Ibanri Mukti, Music Secretary Andronicus Glenn, Assistant Music Secretary Rikinti Walang, Volunteer Secretary Francis Maring, Assistant Volunteer Secretary Davis Umba. Hakasngi burom kamet berkasnam uji sukris, hak arpu tarik Jylliew. Palat chis pangutam ki hebret kenthei bersenrang, kila pediang yaka communion baningkong, halaki mensim bat halaki do onut. Hakamas berkuj bala permenta da uso oblei pius syadam hayeng mane parish omsning. Hakasen baningkong kini ki hebret kila yo pediang yaka met berkasnam uji sukris, halaka mensim. Hakani kasngi bakrau, haka jing em jong kini ki kena. La senran bat ladan lang ki kimi ki kpa, ki sistar na Saint Michael's Convent, ki katekis, ki rangba balang, bat ki pat Kristan Catholic na kani ka parish.
Haba paria ya kaktian ublei. Uso ublei pius cadap ula ong. Bun sien ni perkat halade tang kibala he lasan ni sngotu bha ya kajingdon jong Jisu Kris ha kasakramen bekut. Henry ujisu udan kerpang bat kham hajan bat kini ki hybrid kibala pediang ya ka communion banikong mentah kasngi. Kini ki hybrid kidan la ka jong kajing sngotu bat kajing e ya ujisu ha kasakramen bekut tam kaduan ha kadur jong ukpu bat kawan. Henry ngidai bantip baki negi kena red wat lada kidang don pra kandai ni spos nam karta ki sngoto Jylliew kambha ya kajing don ujisu hakadur ukpu bat kawan. Hakani kasngi la yo ru kajing ruai basngo thiang bat basngo tenat na kini ki hep ki baret ki bala pediang ya ujisu hakasen ke bandingkong. Da kini ki jing ruai kila pen mensie me ki paj runget bat dana pedeng jengki kila jah umat daga jingkemen haba ki yoi yaki kmat papu samar ki jengki ki basat palang lakum ki angel beneng. Bateng ni berkat batang bagi di malahe di basno tuha yang ditundon jeng isu agar ada sakramen berkuatan berwan hidup berkuat. Ini ide berpikir bagi ini tarik pada kita kulit perkenalan kita kita nyuruhan naik postek karena ada setiap kita harus ikut ham Jylliew yang ditundon bersisa jeng isu agar berkuat berwan. Jangan ada kesini maka kita sepuluh bersuk ke berteman dan berbaca di kita. Dia yang disuruh kita jadi mulai. Nanti berbuat nanti. Ia semua tur saya. Yang jadi berdoa kepada kesabaran. Yang jadi doa bersisa di Yesus agar berbuat kawan. Kadang kalau kita ini nak kawai di dalam Kristen. Nak kita kawai di dalam Kristen. Kayu keris. Kadang kita dijadikan mau. Ya kalau disuruh oleh ajar senang suara, nak benda jika tidak, kerana itu penmentah. Kemat kapor kembali, kinyai itu garis berkut. Ia penmentah kita kinyai itu bisu. Kerajaan ajar senang taman suara. Ia penmentah kata itu yang head. Nak benda itu kita jika mau, nak benda jadi kerana sisa do, pada senang. Try jadi Yesus Kris. Ijin boleh kita kasih kita mensyai sesuai ini halal Tuhan. Kepada kong ke gospel, ijin penroy untuk Yesus yang bisa diriku benar di kita. Kapatai kita buat hari kapatai, kita nak sebuah pemilih baru mulai usaha ini berbuat, mulai kuat ini bagi sahaja. Mulai wah pendap pendiam yang ibarat. Hal bagi kerja, harta kamar, harta kian, harta kerja jalangan. Mulai bangsa itu mana? Harta kian mungkin cuti. Nah kita kami siap sekali beraturan. Mulai mainan kerja. Wah kita kabar mana? Penjaya setiap cuti kita kata normal siap. Dan ini yang ada kebuat pemerintah. Kita berkata berkata dream sekali berlakukan. Boleh buat insyaAllah. Buat saya yang dapat Mesir. Buat saya ini yang ada di Paris. Nah gospel berkata saya yang akan berkat Ibrahim, bakal berkat Jylliew. Kum Ibrahim isyak dengan saudara menjadi. Mulai berkata gajinya. Ini kata besar. Kita akan apostol melayan berkat berjisu. Kita ini berbuat kita mulai berjisu lagi. Apapun kau buat yang belum. Doa kita nak kita kipat. Kata tadi kita berdiri juga. Mulai berbuat. Balik kita. Ayat ini. Chris, selamat bersenam Chris. 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 Oh
Badai kini ki khubor ngila poy shaka bakut jong kani ka thup khubor. Ni ai ka jingkit bok ki ruang ai pi baro ba pindon barabor ha ka met ka bakot ka baklan. Bat ni kerpa de pi balada pidon ki khubor ki baja ha ki parish ni ki shnong jong pi ngobha ba pin pha ni pentip shangi hau teu number badon ha ka screen jong pi khnang ba ngindang la pan penmi man kapor ya ki khubor niam ka jilla. Kublai shibun ublai un ker khuye pi.